Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para sahabat-sahabat, wabil khusus para pengurus MWC NU Kecamatan Talulimpoe dan Rois Suriah PCN MWC NU dan seluruh jajaran pengurus lembaga dan badan otonom. Sini juga di tengah-tengah kita lagi hadir Kanda Ahmad Solihin Halim. Alhamdulillah, terima kasih Kanda hadir membersamai sahabat-sahabat di malam hari ini. Dan seluruh hadirin wal hadirat, sini hadir ibu-ibu muslimat, wabil khusus Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidrap, Ketua Patayat NU juga hadir. Alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus. Terima kasih untuk semua sahabat yang sempat hadir dan seluruh jamaah. Saya diminta memberikan Mu'izatul Hasanah. Tadi minta untuk penguatan situngan nama kui. Ia keadaannya makokoe situnganna pernah terjadi 400 tahun yang lalu. Jadi angka golongan makokoe menganggap dirinya sebagai tajdid, mu'ba di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melontarkan istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi magampat turuntuk makokoe engkau stasma bicara maka dah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu di NU denang kanisalai korang si bahat desa. Jadi rewa tau pura itu mak de. Kita NU tidak pernah kemana-mana, selalu menggunakan Al-Quran dan hadis. Cuma memulai bingung masyarakat nasabah ia rona hadapi masyarakat awam. Namustas evita megato mamula bingung. Narima kona naro parallu ki lau palebangan 2-3 masalah ia angkai mencaji masalah diperdebatkan makokoe kaitannya dengan paham di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nomor siddi ya ko angka pacara memakada kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak salah. Tapi ia ko alena barani tafsire ki korang ngisi bahat desa jolok-jolok. Tau lengkap moga ala napak disengenna na barani tafsir kami korang ngisi bahat desa. Makuye. Angka tau pandrita masaworo yang kalingasan naro Imam Bukhari, Imam Muslim, iris semanang apa ayat nang kau stas biasa maka ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ia tahu pandrita tahu pandrita pahat desa asana, tahu mapasi puluhat desa. Yolo na yero angka tahu pandrita yasang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Iya Abu Hanifah okui ira jaji tahun ngarua pulo na hijrah berarti 70 tahun matena Nabi ta napa jaji Abu Hanifah 70 tahun karena tahun 80 hijrah. Imam Malik lahir kemudian tahun 93 hijrah. Nah jaji tapi okui Madinah jaji onron nasisan Nabi ta maka bekai selengi. Imam Syafi'i lahir tahun 150 hijrah. Ekin rijaji okotosi Gaza
Palestina. Kemudian angka tahu pandrita ya sang Ahmad bin Hambal. Iya nai Mundri. Tahu pandrita Mundri nih. Jadi Imam Abu Hanifah tu jolo, napa Imam Malik, napa Imam Tasyafi, napa Imam Ahmad bin Hambal. Iya Imam Abu Hanifah de nasiruntuk si Imam Tasyafi. Apa pas tahun jajangan na Imam Tasyafi nama tiangan Abu Hanifah. Paham ya? Jadi ya ro Abu Hanifah ia tahu nama tiangan, ia toro tahu na jajangan Imam Tasyafi. Jadi dia nasiruntuk. Tapi mancaji muri Imam Tasyafi oko Abu Hanifah nasaba okui muri nama guru. Angka muri na Abu Hanifah yasang Abu Yusuf. Iya naro Abu Yusuf anak guru natongan na Abu Hanifah na semana pendapat na Abu Hanifah. Okui ro mak guru Imam Tasyafi. Ya na tu ampai Imam Tasyafi dua guru na mak guru oko Abu Yusuf murid na Abu Hanifah di Irak, kemudian mak guru oko Imam Malik. Yana tu nangka kaulun kadim angka kaulun jadid. Makada magi jero Imam Tasyafi denang kana pake makada hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Abu Hanifah dia tahu nang kana kada ko pipikin Abu Hanifah makadami itu di Masailul Arba apa mashab Imam makadami itu di NU ko macarama ki menurut Imam Tasyafi. Kenapa tidak kembali ke hadis? Sahih Bukhari Muslim. Makuye 150 tahun, okay, 150 tahun jajinna Imam Abu Hanifah napa jaji Imam Bukhari. Tahun 100, tahun 202 na lahir Imam Muslim. Imam Bukhari tahun 190-an. Nah tahun 20 na hijrah na jaji Imam Abu Hanifah. Jadi iya tu Imam Muslim si Imam Bukhari imundri 200 menitahun. Berarti si ratu asera puluh na 2 tahun matena nabita napa jaji Imam Bukhari. Imam Muslim. Maka damagi Imam Bukhari Imam Muslim de na pake dega pikina dega ciji mujtahid. Dega maka da mashab Imam Bukhari. Maka ini disahihkan. Nasabak pikinna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim mengikuti pikirnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari Muslim bermashab Syafi'i. Tapi makana menalena runtuh hadis pade akali barakanna. Iya ro Imam Muslim sima Imam Bukhari apoteker. Iya Imam Syafi'i doktor. Tahu ya? Jadi ya ro apoteker naruntu mi Pak Burai tapi deni sangi makna pekko carana iraci na waddin na sambuh atau malasai iya Imam Tasyafi alena raci agama karena dia meraci memahami agama dengan berbagai macam dalil itanai Abu Hanifah maka da siaga hadis na kuasai tawe napa waddi pasu patwa maka da Abu Hanifah 500 pasabu hadis na kuasai tawe napa pasu pendapat. Ya kode na ganda 500 sabu hadis sa mengkuasai ajeng pasu pendapat. Siaga hadis na sahikan oko kita na Imam Bukhari pitu sabumi. Imam Muslim asera sabunna. Yaitu pasti di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti siratu mi'anna sabu na 500 pasabu hadis na pawa di mapatwa tawe. Jadi namo Imam Bukhari sebagai Imam Muslim ipasipulu kita na deto penawa di pasu pendapat. Iya na tu ampai tau pandrita rioloy o komanang Imam Tasyafi mak denge pendapat pikinna nasabak 500 sabu hadis na kuasai na pala tau pakorang ni. Angka bo na Imam Malik arwa sabu na hadis na kita al-Muwatta Malik na baca Imam Tasyafi asera aso na baca na pala patapulo itaw noki Imam Malik de na pala. On rocana ya Imam Tasyafi. Kung kataw makadaniga yero Imam Tasyafi parewa bawan nila ko nabita taw sigilingan na utak na ito nasa guruta. Apa taw deba jamak dati pak disangan na may gabicaran na. Iya na makukuha may gay. Iya ti ampay pendapat ako Pak Bu. Law ko dami man ni. Maka ko macara maka tu menurut Imam Tasyafi, menurut guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Apa aku menamiro malah pendapat? Menurut guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf, menurut guru Kali Belawa. Maka dai magi na iya miro ya curi made tak kada menurut iya maka dak magampang iya ko menurut Imam Tasyafi nok ko matu surumun ritanai ka maka mane pendapat mu pak maka Imam Tasyafi mutanai alena maka da
Selesai na iya. Yo poko makadaka manuru iya kada onro ko jolo. Na itanai ko kenro ko mala dasar. Maka dawa iya mi atu na wanawai kada yana solanya gamae. Nasaba iya tu agamai angka punna niga puang Allah Ta'ala si bawa nabita. Selain puang Allah Ta'ala si bawa nabita angka pawarisna al ulama warasatul anbiya. Kaya sang ulama, ya sange ulama angka standarna. Na palak korangnya ni setopa betul ni. Tahu ilmu ulumul Quran. Kemudian tahu bahasa Arab. Kemudian hafal minimal 500.000 hadis Nabi. Kemudian fikih si bawa usul fikih. Ini setopa ilmu balaga dan ma'ani. Ya kona kuasa ini ya roh. Napa hadis dan ulumul hadis. Jadi aserapat disangan na kuasai tawe. Napa wak dipasu pendapat. Iya kodot toro. Pura nasi kolang. Napa wak ding. Maka da iya lasana aku apa buran. Iya ko apoteker mi dada wak di pak buran mina pasa dia. Mako mati itu idi. Pada ilaw na iya tu pak. Pada mak law na. Agasan na jero. Iya koki warkop. Pangantara minuman mak. Itu. Jadi ya kode na makanja. Iya rote te tapasange. Aja na iya cairi. Paki buana. Itu yang makiro. Jadi iya tu stase pangantara mi. Hutaba asanna. Penyampai. Tanya ulama. Iya ko ulama. Dia yang meramu agama. Yang harus pahami betul ilmunya. Iya ko hutaba pacaramami. Biasa na pau nabita. Ya'ti bi akhir zamani min ummati. Matu ko capak na atutungan na umatku. May gamu bapak bicara. Tapi makura tau panrita. Iya nama ko makai kan. Uwe gana pacarama. Pacarama mana? Tapi mapangewale tau Pak Magay tanya ulama. Iya naro. Jadi iya sahabat-sahabatku pole NUE tasangi maka daya tiak macarama dia tu gaga pendapatku nak kota naik kata maka dah maga menuri ustaz sekada jolo-jolo iya ku iya iya mi upake selesai persoalan apa deuli tanai matu ke suremon ri maka dah macigau to iya maki buah pendapat namona pala nasi ratu hak desa de to iya nama ke makoko ci dinya hak desa na pala kullu muda satu nabi wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalati pinar salamanam. Iya, napa tamamanang iya ro? Sinin na gagay kula muhda satu nama nang. Ya sinang kay jamaah muhda satu na. Makadaka iya ro Yahudi nasa permetola la salangi nalaga. Iya oko Irak denule malagay salangi narekutan niya sunni si bawa siya ibanturkan. Nasaba berimbangi jumalana. Iya na tu Irak nalagay gara-gara iya ro. Iya ko Iran denulay nasaba denamona masang Syiah. Ito nasaba denulay garui. Iya ko Indonesia Syiah melo na balu denalaku. Sunni maega epek carana napata may bid'ah. Nasaba iya ro bid'ah tanya hukum. Iya ko makadete bid'ah pasti capak na neraka. Magi na tolok ko bid'ah to rewa lokko limewe haram wajib makruh mubah sunnah. Rewa ki gare lokko aja netare walau ko bid'ah jolo apa ya bid'ah parangka mi tanya hukum ta coba gare walau ko di ustaz pole enu aja entulino ripake rom kula mudah satu bid'ah apa capak nih itu tetap neraka ta coba nih gare maka deh bid'ah berarti tetap neraka ya masa tahlilan nangga bid'ah la ilaha illallah baca kapere ite 10 tahun na baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tami salam. Manang kaya matoro la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah baca na to tama neraka. Namun gere. Tapi mako memang iwita Indonesia maka camaki buat istilah. Cede-cede kasih istilah na si pulung ite baca la ilaha illallah na tahlila. Entah. Si pulung ite mak baca yasin maka dia yasinang. Di mana gagah desa nero? Kagah desa nama yasinang. De gagah ya ko mak baca yasin angka. Ya ko yasinan de gagah. Si pulung ite minum kopi makanya ngopi. Ya ko si pulung minum teh makanya ngeteh. May gamit to istilahna si pulung ite siya dampa-dampa nga majama ko pure malepat na taleng istilah halal bihalal. Si halalakan
Dia ro gaga basara tapi dia na polera tada ni gare ara kadaga ya sahala biral tan mangang. Anda di seni apa basara na sama aja ka basara do bolo. Halal bihalal jadi lelemet itu Indonesia ya. Dia tu gaga kampung pa ang kamudi na kecuali Indonesia. Dia gaga oh Malaysia dia na mudi, Amerika dia gamudi, Indonesia to mi ha. Pak Magalak ni tijoka. Siapa nih gare? Dia itu gaga. Jadi Indonesia nama kohe. Jadi iya na budaya, na agama ilalanna, na tak buku. Iya tau pandita riuloi patami salangyo ku Indonesia abad ke-6 Hijriah, abad ke-7, iya na ro patami salange, gelombang pertama, Sulawesi Selatan na termasuk di sana, kampung di Asia Tenggara yang pertama diislamkan. Iya na tu ampai di tau matota matandre tu pahanna tapi mampasigaru-garu mopa. Matandre pahanna tapi mampasigaru-garu. Oh ya tu kuitanai maka kanja kataniangan na. Si kiri na makanja tapi madari mampasigaru-garu mopa. Tapi iya rosalang mematama sigarui budaya tidak lepas. Na buku yang karena tu yasang islamisasi adat ipasalang ada maka dai ito matot tariolo macera ang kay to pandrita na sili syukuran. Ito ngare macera bola. Syukuran pindah rumah. Macera watang. Natulay maka da syukuran 7 bulanan. Itu ngare. Itu jadi maka tu dito gaga. Napa ni sininna gaga napakalulok ko manang ipa dongang yato na tu ampay namo bepa na mancaji pak dongat to. Itu ngare barongko. Dari kata barokah, suwala dari kata salawat, dengar pasok pasal lilirap di kawanhar. Itu katiri sala, al katiri sala, al katiri mindin, maka naki katiri mandi. Jadi maka itu pandite, iro agagai di oko sidrap termasuk Wajo, termasuk Kalimantan termasuk Sumatera tanya tahu biasa pasal lagi apa namanya mato nabita. Nih, itu dari Yaman, dari Lembasiat, dari Hadramaut. Itu dari Pam Al-Katiri. Yan itu ampai tamu ke Indonesia, tamu Sulawesi Selatan, Makalu. Iya mitu idi apa na wirimpiringi oleh India, lepanyo ko Bali, Matarulo Pattaya. Yan itu ampai Hindu tak gatangnya tu Hindu. Angka Makalu tama Kalimantan, nalay Tanggarong. Yan itu ampai Rajana kute Hindu ampak. Yawana yaro napay na tamay ogi napasalang napa na pubay ni makanja metogi itu kulay sompa apa cacana caca timu caca polopeng caca bangkung caca kalaming natunah kada ujung pena ujung lidah ujung kalamin dengan ujung badik baga betongan nah ya ko ujung pena berarti jago maroki tau pandrita. Ya kotanya tahu pandrita lo sompa berarti ujung lidah. Itu jago mak bicara. Pandreda ke kampung Nokulisa. Pandreda jago mak bicara tuh. Kemudian ujung badik. Masak gak? Jadi ya kodemu maca ternyata kau tahu pandrita dia tahu jago mak bicara batasi sako. Ya mu batamo nangka kau tahu Nah, ya macam tahu gak sisang. Ya na tu ampai ogi rata-rata di luar itu kumanang wiritasi itaro. Apa iya ro Belanda biasa ko marapati tasi enola. Natapat dupay wi ogi nataw din andray bangku. Jadi ya kometiri taro akado kono ti kolay jambu jolo lapap ya ko to dapat tama taw ko to ni ro ampai di tama ni wette di seko ni ro. Itambay bucet makuye. Jadi ya naro ampai ogi ya naro nak taluero ujung yang keempat ujung kelamin. Demu masak enggak? Dek to mu macah. Dek to nama kanja tepakmu, dek to mu beta agane punai ujung kelamin. Cari bangsawan kau nikahi supaya bisa menjadi raja. Makanya Raja Kute itu diganti namanya menjadi Tenggarong. Tenggarong itu istilah dari Tanggana Arungi. Bicara gini. Nah, ini makanya saya sudah ziarah itu makamnya itu keliling sampai
tunggang palanggang itu Sayyid Hashim, kemudian naik ke Janggo Kawat. Wah ini mah kadaka wah punggawa memang ini. Jadi ini sebenarnya yang penting kita tahu, maka dia rui di selangyo kue ede na salah melo mi patuju kong ke masalah. Apa mega mo pa ya rotomatot kariolo masalah salah je pahanna. Situngan na deje na pahanna misalah salah. De to na lesse. Walengi contoh, iya tu tomatot kariolo maka tu kanja pahanna mula balu. Oi, ya nasa kotoma balu na tappa mula balu aja mo balancero di taroy. Yo pwede itaroy rakko otay na pa ya silakan. Padahal nasuro mi mas sumbangan ni. Apa nanigi-nigi tahu mak balu ala pangalipam mulan na panasidakang maka dito pandrita pa hikmah dena bangkaro itu balu-baluna. Apa bu dale pamulan na memat to panalingi po ng Allah Ta'ala. Iyo po ini irak ko otay na pa ya silakan. Itu salah-salahnya. Cucuk matoje nasa itaro, alin na mitaroy. Sini. Yang kedua, angka tu pitu-pitu. Atau biasa di ibu to, kapitu-pitu. Ya na panat pitu na siton ratau talo nasa wahai indo dui na iya. Nasa nang kamu ya di kude na salai ka dui mana sani? Tapi ya kotomelo mak guru hikmah. Mak guru hikmahnya. Iya tu nomor pitu tanya meto nomor sambarang magai. Iya ko matau apa ite kapipi macane masa ite kapitu to lalan na si minggu pitu ngasoto ya ko masampajang ite na suju pitu to tu mak gesa 2 5 2 tu 2 aja ci diulu ya jumlah na raka na sampajang 10 pitu engka to pitu lalan na langi pitu susu tanai pitu lapi demeto na sambarang iya nomor pitu suratul Fatihah pitu to ayak makoli dia na sambarang pilihan mi mato napan itu pitumpulang umuru nanana ku itampu isure sukurannya pitungas so yajina ke kai mana pitu mana tanya 5 telu naganjil mato ya ko demo sampak tambah pitu mana ke pitu sih ko berarti 10 napa ya ko demo pun sampak tambah si pitu berarti 20 na sidi pitu tahun umuru na sure mas sampaja mana tanya 5 tahun mana pitu itepu pitu tahun tu umuru na sure masih sekolah taman itu pitu tahun masih sekolah taman SMP. Ya ko 10 itu barasa Pak menghadapi 7 tahun kedua 10 Pak. Ya na 10 pana musure masampaja naewan tu. Ya joko na 10 pitu latu 10 musuro. Ya na makanja mo ko tu pitu latu 10 barasa ko 10 Pak namona ewa ko mulemo pa me si jaguru. Kamakiro. O kiton ron nana igarata. Ya ko nadapi ni 10 Pak jan mo garatai apa nangga ni tu ali na macoa. Padahal si Pak na nana mo pa. Okon itu sosolya modele na rambu na pura si lau kiri, pura si baladua. Ciametia sang anak tapi anak okon itu masiri to nito. Okon ni ro makada iya ro agama na makada 7 tahun. 10 barasa apa menghadapi 14. Ya ko 10 pa berarti tama sema. Ya ko tambahin gere pitu 20 sidi. Isure mak baine. Okon itu perguruan tinggi. Sure mak baine. Apa na 20 sih dia nak bayi nela tu 20 rua oko pita 20 di mana pa melo mak bayi ni temang. Sapa ni garek kalolo nang kade nak bayi ni ko 20 rua tan na cia ni mak bayi ni. Tuli rampe tuli mata musuh. Dia tu melo na sabak tak de mematoni pageloran na koro. Oko pitu matu 30 rua latu 42 melo si temang. Namo tu ya tuang ka bayi ni na melo to temang. Panadapi si pitu oke itu, ya na tu na mega makunray arwane sa lingko di umur itu. Nasaba makanya tayo pubar kedua gare, taluy pitu. Tapahang Jadi iya ro na reke to panita itu, makanya ya na ko tu talup 20 siya kasana 20 sidi itambai pitu 20 rua, mutambai pitu 35. Mutambai pitu 40. Iya kok kuita 35 lako 40 talu, na de musogi mumate. Ya komeki mita tau madeceng ita yawana 40 talu. Ya nangka tau madece yawana 40 talu madeceng itu menre. Tapi ya kodena sogi ko tu 40 talu ya ko pasong pak surah ni rewa laborana lete mi mandre ya tu nagagapunan na itu makiro de na purana reke tau pandita ya ro
Iya kamu tambahi tambah gare telu taung pares saya alemu. Iya kono ipisimu berarti nampi ko tulasa. Tapi iya kodena no pisimu koro makanjakmu pide nampi kolasa ina tambahi pitu tau na tuli makanjak pisimu wat ditatamba mo papitu. Magala. Tapi ya kok itu talu nampi kolasa pitu tau nang kana kolasa kemudian monro ko jolo napa joka make to pandrita tajangi pitu tau pemang. Nasiarena tula kala mau. Seko ni romali wala dai watu mamagi-magi na pabarakai ko Allah Taala. Jadi ya miro wapasanganga iya kong katau maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tatanaiwi maka da siaga ni hadis semua pala. Ya kode penadapi 500 sabu hadis na pala napa maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapodangi maka da ditoje nang kau salai korang si hadis iko na rewa ka makiro. Jadi iya ruidi rewa bawa ni loko iman tasapi tacuri ni ro na sabak magay alena mapalay hadis alena mapalay korange mengetahui rumus agama kemudian dia menciptakan ilmu usulul fikih. Makiro. Jadi aja na tamala saudua akadabani kemudian patutu nananya. Aja tamega dalele. Ia nang katau makada bida mana je tu mujamah salamanan mak baca dongnya salah, mak berasanji salah, mak meraja salah, mak maulu salah-salah, letek bola baru nang kacara makotu salah, mak baca doh salama salah, mak tahlila salah, tapodangi. Maka dia ko salamanang iya gagay jamaewe bid'a manang berarti tahu na cepo ng Allah Ta'ala pa isa neraka. Tapi jo coba gare pares saya. Gurutta kay Abdul Rahman Ambo Dalle, gurutta Saada, gurutta Mali, gurutta kay Fathuddin Sukara, gurutta kay Abdul Muin Yusuf, gurutta Mali, gurutta Kalipak Baja. Mak barasanji badah ya tahu mam maulu manang mam meraja manatoh. Ia bikin na cecay po nga lata ale ro jama-jamang pa ay maja amatengan na. Maja amatengan na. Tapi magi ya tawinan ca jiwali manang. Guru ta saada man ca jiwali. Kamu pasasin na tumo pila tu yasewe. Nak kada walingi cici guru ta kulo na kabae apa wite matawapa makan maja na guru ta matawapa na lena palapasan na na chulo makka. Apa dia pagata lipong nalingi cici na pasangi lima na guru ta saada nalingi cici na pampeng cici peroso maka dali na to nga kapang sisan na pura naling bajan na si rewa sila matawapa narunto si na pakero cicinge sisan na rewa lo kampung na podangi keluarga na maka da logi maka guru ta saada na sade tulang kami mapangaji ko ni sini ni cuma nasa laba itu ciciku tapaya nila na pa nasa laba itu ciciku mabalo puasa nga lena nasa taro ni pe to syukuran ni uli me kata ni nula kasila suran na pada batapana na suromuli ni hiro guru te suromuli na parikantong iliman na gare parikantong iliman na sisan na siulo tuli na titi ni mitay nasa me ka mitay gale na to nga sisan na siulo la yudu kag ni cici makadali cici mo dia mo ihlas maling kajan na napamakaday di to nga pa kiyay nasa nga mo pawi ko duman wali guru tak aja Abdul Rahman Ambo Dalle wali iya nama maulu rumah meraja macam nila tu manado macam nama mauli iya bikin bida mana ngero na pigi to na siya po ng Allah Ta'ala din mungkin manca wali tapi tasoba di gare tabali sapato si gare ulama na yero tuli mapasalah ang kagamanca wali di mani sapai akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.